Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Joint Action Committee ka bagantop ya ka All Jaintia Cement and Clinker Transporters Association, ka Jaintia Hills Truck Owners Association, bat kantop ru ya ka Meghalaya Truckers Union. Kilarai ban weng no shwa, shipor ya ka jingsange ban kitmar, ba klembu por na ki karkhana penmi dabilat ki badan ha East Jaintia Hills District. Ka Joint Action Committee ka la sheme ka negarai, ha ka jingalang kerke ni ka emergency meeting ka balalong ha Pramer West Jaintia Hills District ha ka arpo terik penajile arjar arpo. Kumban chupen kan mau ka Joint Action Committee ha ka khatsan terik ujile arjar arpo. Kala pelong ya ka jingaki sange kitmar kum udupai ne uklinka bat ka dabilat na ki karkhana penmi dabilat ki badan ha East Jaintia Hills District. Presiden jo ka Jaintia Hills Truck Owners Association uba ni damon chulet ulai thu bayagani jilang kerke lakhot pelong hadian bagi layo City na ka sarkar jilla. Kat kum kani ki City balayo na ka sarkar jilla la pentip bahkan penlong ke jingelang ha ka arpusan terik jili arjar arpho ha ka bau menteri rang ba ka jilla konrad ki sangma unlong usong konor ban penyat ya ke jingelang haringkat ke jingo dan lang menteri katna transport uba sengau bahalang dhar ban ya keren halor ka baiket mar thamai ya ka bala penbena da ka sarkar dangshen.